Pozdrav ljudi, Braniš ovdje. Danas ćemo pričati o koroni i situaciji o šta se to dešava i zašto je to tako i tako dalje. Znači, kao prvo, moj fitness je zatvoren na mjesec dana. Znači, nema treninga mjesec dana. Ali nije to sad toliko opširno i zajebano da se sad ne može trenirati negdje dalje. Mogu trenirati kući, kod kući imam utege koje ću trenirati i koje ću vam pokazati koje su najbolje vježbe. Kućni treninzi, kako ostati kući da ne idete nigdje. A i problem je što u gradu Osijeku je sve zatvoreno, svi kafići, sve zatvoreno, sve podključeno. Tako da i da odete negdje, nemate di otići na cugu, nemate se niti zabaviti ništa. Znači doslovno je sve zatvoreno. Ljudi su previše ovo shvatili ozbiljno, ali dobro, bolje tako nego da se desi da neko pokupi, iako trenutno mislim da ima 7 zaraženih u Osijeku. I to je gadno, tako da bolje biti kući tih mjesec dana, 30 dana. Bolje biti kući negdje, ne ići nigdje, nego da se desi da slučajno pokupite od nekoga nešto. A što se tiče treninga, imate kućne treninge, ako imate utege male, ako imate vježbajte, možete na šipki raditi, možete raditi sklekove, možete raditi bršnjake, možete raditi improvizacije na utezima malim ako imate. Možete propadanje raditi ako imate i tako, znači snalaziti se i vježbati, to ću vam u sljedećim videima pokazivati kako trenirati u kućnoj karanteni, ajmo to tako nazvat, kao kući, kako kući trenirati, da vam bude bolje, da ne bude, da ne možete, da ne oslabite ili naštelite ili nešto, znači kućni treninge. Znači neki fitnessi samo rade u Osijeku, to su možda 4 fitnessa, ako i koliko ja znam trenutno, ali to će biti isto zatvoreno vjerovatno tijekom ovih dana. Ja vjerujem da ponedjeljka da ništa više neće biti otvoreno. Znači sve je zatvoreno, ljudi u gradu ne možete sresti. Možda možete oni koji malo šetaju i tako čuvati zraka, ali nema ih. Ja sam bio neki dan, zadnji dan na treningu i nisam nikoga sreo. Kafići su bili potpuno prazni, neki zatvoren, trgovine su, još samo imate jedno što je otvoreno su trgovine i ljekarne. I to je sve. Znači ovih 30 dana će sve biti zatvoreno. Ništa nije otvoreno osim trgovine i ljekarne, to je jako dobro. Ali možda se treba odskrbiti malo hranom i vodom i svemu, da ne bi došlo do zalihe, iako već u nekim centrima, trgovačkim centrima, trgovinama, Konzumima i tako Lidlu već zalihe nedostaju. Ljudi masovno kupuju hrane, masovno se trpaju kući hranom. Da ne bi došlo da trgovine stave, da zatvore sva vrata, da smo u problemima, da nemamo ništa jest, ni ništa. Kabeli, znači i avioni su otkazani, i busevi su otkazani, sve je otkazano. Ko je ovdje došao je, niko se ne može vratiti nazad za Njemačku, Irsku i tako dalje, niko ne može nigdje otići. Sve je zatvoreno, sve su granice zatvorene, sve pod ambasadom, sve vojska je izašla na ulice, sve su granice zatvorene, nigdje ne možete nigdje doslovno otići. I hoćete, doslovno je sve zaključano, zatvoreno i nemate kamo se pomjeriti, a ne kamo otići. Zato ja govorim, shvatite ovo malo ozbiljnije, da sam možda malo zabavao preko storija, malo sam se rugao, ali zapravo treba shvatiti ozbiljno, jer ako to dobijete gadno se možete zaraziti i oboliti, a onda vam nema spasa. Mislim, možete se vi izliječiti, ali kako će vam se roditelji izliječiti, to je pitanje. Zbog svojih roditelja nemojte izlaziti nigdje, da ne bi njih zarazili. Ako se oni zaraze, gadno će biti. Vama, mlađima, možda ništa nećete biti, a vi ste
prenositelji, ali roditeljima može biti gadno i loše i sve, tako da bez njih ne bi trebali ni ići. Maks 30 dana, možda 2 tjedna maks za 30 dana. Pokušajte se snaći. Pokušajte naći neku zabavu na internetu, ne znam, gledajte filmove, igrajte igrice, ne znam, gledajte gluposti na YouTube-u, budite na Faceu, dopisujete se s prijateljima, ono, ništa posebno, malo tako je, čisto se izdopisivati, tako to, tako sam vidio da su stavili kao da ljudi koji imaju tetovažu, da oni ne pate od, da rijetkost mogu da se bole, jer tetovaža kao štiti od bolesti toga. Koliko je to sad istina ili je to stvarno tako, ne znam, ali tako stručnjaci govore, možda je istina, možda i nije, to ćemo vidjeti, jel? Ali što se tiče vašeg zdravlja, zdravlja vaših roditelja, 30 dana je maks, znači ne bi ljudi bez veze zatvarali fitnesse, ne bi ljudi bez veze zatvarali kafiće i trgovine sa robom i tako to, da ovo nije zna situacija. A što se tiče Italije i tog dijela, oni su se isto bili shvatili ozbiljno, zato su se toliko tamo ljudi razbolili i prehladili i dobili tu zarazu, jadnu koronavirus. A oni koji hoće da pokušaju naći neku zabavu do tih 30 dana, možda i duže. Što se tiče moje sezone, pitanje da će uopće ići i kako će ići u Dubrovniku, loše isto stanje. Znači pitanje kad će ići, što biti 5. mjesec, 6., 7. ali uopće neće biti. Znači da će se isplatiti uopće dovoditi ljude u firmu ili kako god. Tako da ćemo vidjeti da će uopće ići na sezonu, da će biti sezona i to je gadno. Da će uopće biti buseva za more, da će uopće busevi voziti za more. Ili neće, to ćemo još isto provjeriti, isto vidjeti. A što se tiče koronavirusa, shvatite to malo ozbiljno, znači nije zebancija. Znači koliko ja sam doznao, koliko znam da ništa ne radi više osim trgovine i ljekarne, to je najbitnije što nam sad treba, da se možemo skrpiti lijekovima. Oni koji boluju nečega, pa im moraju piti lijekovi mene za oči, koje ja moram, znači ljekarne da ne radi, ja ne znam kako bi ja vidio. Ja se isto moram paciti, ako dobijem, ako se zarazim. S tim koronavirusom ja mogu oslijepiti, jer ja bolim na oči, slabi su mi oči. I mogu bi oslijepiti što se tiče očiju ako se zarazim, to tako tam piše. Znači ne bi meni niš bilo ovako, ali bi mogu oslijepiti na oči, jer su mi slabe, bolujem na oči i oči su mi slabe. I ne bi se mogao boriti s tom bolešću u oči, vjerojatno se ne bi mogla boriti i to bi oslijepio, čak bi oslijepio ljudi koji ne boluju, a ne kao i oni boluju. Tako da ovo pokušajte shvatiti ozbiljno, gdje se kretat, malo kuda izaći na dvorište, prošetat, ništa, malo se raskibat, ovo ono, odakle zrak čisti, to je sve. A što se tiče treninga, koji treniramo, nemam kod kuće utege, malo utege koji ću vježbati, početi vježbati možda danas ili sutra. I na šipkama ću udarat, radit ću tubešnjake, tako tubešnjake ne radim, radit ću sklekove, za šipki, za leđa, pa ću isprovizirati za prsa, vježba ovakve, vježba onake, kućne treninge ćemo raditi, malo ću vam snimat, pokazati kako bi mogli vježbati, da bi ostali u formi, tako to. Ali što se tiče ovoga, ovo je stvarno ozbiljno i pokušajte se time maksimalno uzeti u obzir. A što se tiče hrane, rekli su da hrane neće nedostajati, da će hrane biti dovoljno kroz tih mjesec dana. Kako će trajati ta korona, taj virus, maks mjesec dana, a vidit ćemo. Tako da, što ljudi što se trpaju hranom i što pretjeruju s tom hranom i ne znam nije šta, da bi trebali toliko se time opterećivati i preveliku paniku prave, koji ne bi trebali praviti paniku, tako da ne znam šta da kažem. Previše paničare, ovo, previše daj brzo trpi
kupuju ovoga onoliko, kupuju ovoga onoliko, ovoga onako. To se ne bi trebalo tako raditi. A ako se kaže da ima dovoljno hrane, onda ne bi trebalo da toliko se tovare i hranom ili ni na čime. A dobro, svako ima svoje, zna kako, šta, gdje, kuda. A što se tiče, ja sam htio ići u neki fitness koji još možda rade, koji bi mogu malo trenirati dok ne zatvore, ali baš nije sigurno, mislim, ne da nije sigurno, nego iako ti si deficiraš ruke i pereš ruke cijeli vrijeme i paziš na higijenu da se ne bi zarazio i paziš da ne radi. Pogotovo kad se u busovima da nemojte dirati, pogotovo kad ste u busovima nemojte dirati te šipke i ta sjedišta pokušajte što više izbjegavati. Kad sjednete da ne dirate uopće ništa i šipke izbjegavati i što manje biti u tim zatvorenim prostorijama. Kad ste vani negdje na zatvorenim prostorijama, što manje biti. Gledaj, što manje ljudi bude, ako treba na terasu otići, ako koji kafić možda još radi, isto ne znam koji, na terasi biti, jer na čistom zraku ne možete tu biti, ne možete se zaraziti, to znate sa ovim zatvorima više moguće da ćete se zaraziti, tako da što manje, znači niti se rukovat, niti se ljubit, niti se što manje, što dalje od ljudi biti, metar, dva, biti ljudi i sve. Ja inače, i kad nije bila tako, počela korona dolaziti, ja sam tako se ponašao. To je takav moj običaj. I to je to. A što se tiče ove ozbiljnosti toga, to treba, znači, i da perete ruke, i da tretirate, i doma kad se tuširate, sve to stoji. Ali opet, pored vas koji je radio, moguće da ima, možda ni ne zna ili zna, ako boli kurac. Pa vi uvatite šipku i zarazite se, ali ne znate da ste se zarazili, nek te kasnije znate kad odete kod doktora. Jer smrčate i grlo vam je suho i kašali i kažete suhi kašalj i smrčete i idete kod doktora i čisto tam prepiše nešto, on kaže imate koronu, what the fuck. Kažu da tako dolazi korona, znači suhi kašalj, ako osjetite suhi kašalj, iskašljate suhi kašalj i prehlađeni ste da po mogućnosti bi mogli imati koronu, da bi mogli, ali nije. Zato to da bi mogli kao i ako odmah dobijete temperaturu, to trojak, dobro, ako imate, to su prvi kao simptomi korone, a koliko je sad to za vjerovat, više manje. Dobio sam poruku sa biroa kad se budem prijavljivo da moram nazvat, da se prijavim. I svi su sve zatvorili, opće stanje, svi trče, svi bježe, svi se zatvaraju, svi ključaju vrata, svi defintiraju, sve dobro dođi, treba raditi, ne kažem. A prevelika je to panika sad, da bi toliko tu sad trebalo paničariti, ne znam nija šta. Ali dobro, to je više njihova stvar, nije moja. To je to toliko o tome koliko sam htio pričat za koronavirus. A dalje ćemo vidjeti šta će biti, vidjet ćemo nakon mjesec dana šta i kako će biti, kako će se razvijati situacija. Ja ću vam snimat malo videa kako kućne treninge raditi, malo ćemo i seštrima, ću vam pokazati kako bi to trebalo izgledati, da je uvijek u formi. Tako da ništa, to je to. Pozdrav sam Ranješ, lajkujte, šerujte, subscribe se na kanal, vidimo se.